Karbiang long angkang pia long rongker kartli. BJP Socheng Mondol Committee kang tangamay kang ni. Birsingki ME School along akang to ang deng ki BJ aphan Inspector of School kahumri dam. Kardom pini karbi prime time berta long pen lisami mirinhan sipi pini bertang ton pen arjuponik tha. Karbiang long adang pialong pini mesen pen rongker karkli padokpon. Aningkan wanga son si pining let hot setame district piarlo kedo an rong rubarlo choklem chodam pen danglok longri longpat ki mesen ja phan pura rongker karkli pona son si pining let hota mesen pen si arkli ponlo. Karbia khayatum hakko phusar phisar akai hutpen ke kroi hong hariaron atang ateng pen longri longpat ki mesen ja phan laki langroi langjeng pen danglok inglongar loka phan kroi pon si mi thangar nam pen kachepa meji aphan spiritual thi chothe jo pen si nang do bom wang bom lo laso teng isi rong rup ara do an mi thang hawara long arna marni aphan hirjume ka cho hangmate rong rup claim mi da meji aphan laki hawar rong kerkar ki padopon lo laso teng pen pini karbiang long adang pia long ahawar tinalong rong ker sekar clear side teng pon si ningkarong chiti pon ti Bangso rong ker kartli laki diphu rong so piang kang pen danglok langhin phuloni pen danglok bokajan sub division angkang along tap mesen pen si rong ker kartli paman ponlo hok lo ni tungta la pen pu mukrang rasunja la pasini tungta akha pen ma ni ki the pon sini tungta ka sini tinja ko rang ka en pon lo mane pu hawar hapat long di long pasita me ni tungte do ke dam katiki kang hoita da bang ke kanang sot sini tu mula bang ke cepat hei pon lo ba jakong orang tentu en pon nangkom hempu aduan sih kecarai dulu kalang ma hempu siwet ma man te hempu mukrang rasingya hempu jintong kalang ma ente la pini la so hempu mukrang pirasan jala so karkli long ke bumut bukan ke mixen ma bumun bukan je mi oh kalang ma akar par vi pare kalang ta Labangso rong ker kartli apor hut rong rubarlo ke do sarpi sarphu pen danglok klimso maratum do an setame ningkarong chipi don si chojona mae long chetong do rentiเป็นการเจ๋งแล้วจุดนึงเจ๋งแล้วเป็นการนี่แหละ ningkan nang litum nang lige labang sorong men rong asar lo lapel กำลังละครเบรองอารมณ์สาว lokon berong di don ko andolo nang litum arong Kemudian berteman non kidut tangke lah jitu kalpi pejo teman make don harus sirah don nerke News report Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long Hamren Rong Sopia Long Pini Bharatiya Janata Party mati BJP Socheng Mondol Committee pen Lakhapli Socheng MEC ke parlo BJP along claim sip arat kido anching room si Hamren hi thikimi multi utility building along kangdangamai padopon Pini Hamren Multi Utility Building along BJP Socheng constituency do anching room si kangdangamai padopon Bangso kangdangamai along MEC Hetsing Rong Paraphan aning kachit he arat atum chetong don si kangdangamai RDP dun Bangso amai along rong atokano kaching thora sai mukedeng nang jilapen rong robarlo ke claim kidam nang japuthak BJP claim bang do an chingki chethan padopon Maya long aluhi sarpo man pen Prabhari Development Authority Panandip Deka Socheng MEC Hetsing Rongphar Socheng VDC Chairman Joy Singh Krolapen penangan ke thekiding atum chetong dun Kangdanga mai kangnia puthak MEC Hetsing Rongphar pen ke pachini ponatengki bangso mai kangnia long jesemet BJP asong ke pangtang ponji aphan lapen non ke bangji MP election apharman kachisik chedang aphan si mai long kaching wai padopon lopusi MEC Rongphar sang hupen thanpon John extended law la pen board committee tin pen amai pu kong chun bang daman ni tom cho hang si peni anso se song kapang tangi la pen non ke bang di MP election apan le tom peni pen ja kong che parang polo la pen peni la som mai long le tom district president pen dang lok dak kaprek song ja tom che tong do lang le tom same song puthak anso se aprang nat ke poni la pen Bharatiya Janata Party
central lapen dak state sarkar nang cari depen rat atumapan kiduk kelak PM Kisan lapen Urunodoi lapen nitum dak PMAYG lapen PMAYU urban lo lahoi kaduk ave rong rup kapele dia phansi chetan chimum pono Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong Amri MEC constituency ke parlo Birsingki ME school along ke damtang arkoi ni phai player ni Duar Amla Amri la pen Chinthong constituency along ME yang deng ke Charlie au somara tuma phan akang to yang deng ke Pacharli Longji aphan pura inspector of school ka humri dam Bangso constituency ke thomalong high school ang deng ke Charlie athai ka videra jok aking pen pinnanga na kilometer an damnang kok titiga jok pinnanga na kisung dokok titiglo Lasiki damtangar ni Birsingki ME School Managing Committee pen patirpi ponsi Education EM Richard Tok Bialong Pinpura lo pidamsi Local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Dioping Maslai pen setame Chedon dunsi ISSI Hemalong Pinpura lo palidamlo Laso ting pen ke damtang arkoi ni phai player ni ahok peralam ke long la pen kachini GC Assistant Inspector of School Nayan Pathak SDPO Sansing Tok Bilapen BMC Ajit Daimari atum Birsingki ME School along an Adimaklong along Langchari Dam. Nayan Pathak Assistant Inspector of School tame Labangso ME School upgrade nangji akinang sot atheke Ladakh loke Charlie Osomaratum kidukisung ke pholam chini pen report ame tokpami si sarkar phan prabjin pen pachini pon popusi ningthe alam jaitikang Hamrenor Assistant Inspector হিসাবে এটা আহিছো Birsingki ME School খন হাই স্কুলৰ কাৰণে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা যায় আমাৰ লোকেল MEC অনাৰেবল EM শ্ৰী ডি উপিং মাছলাই ছাৰে আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটিক জনাইছিলে আৰু অনাৰেবল আমাৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ এডুকেশ্যন শ্ৰী ৰিচাৰ্ড টকবি ছাৰেও এই বিষয়ে আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে এই স্কুলখন ভিজিট কৰি যদি পৰা যায় Birsingki ME স্কুলখন যাতে হাই স্কুললৈ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব পৰা যায় উন্নীত কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে গতিকে ইয়াত আহি মই ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইয়াৰ Birsingki হাই স্কুল আজি 2 বছৰ ধৰি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইভেট হিচাপে আমৰি হাই স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হৈ আছে দেখিছোঁ আমি ৰিজাল্টখিনি পাইছোঁ ৰিজাল্ট মোটামুটি ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Arunodoi scheme laki kiduk det arada phansi sarkar hin pen akirap ki pipon askim binong bonda ki ongdung ahawara long abangki bangso Arunodoi scheme kiduk det arada phan pali damdesi ahem sok sangdo cholong jonlong atuma phansi pipon waret po alam the ke ongdung atum pen akoi ke wandu Lasonsi Phuluni constituency ke parlo langsomi pi block angkang konthia bari arong along pinnanga atum Arunodoi scheme ke long dun de dera jok Kidukelak arara phan pipon pesi ahem cholong junlong atuma phansi pipon et pusi asimda saphan rat pen akoi wanlo bangso puthak damtang mati jong ni phai player ni kangsam por phai phok por malom asimda sa bang lam klar chi pipon bangso hut asimda pen kaning je pon atengke bangso lam ni phan akoi ke bana bangki ahok kali pusi therang kya thinu chepaklang pon যে মই বিস্কন মই অকলে তো মই তেনেকুৱা তো পাৱাৰ নাই মোৰ সবে মিলি 20 জন এটা গাঁৱৰ ওয়ার্কার আছে হিয়তে ফর্মটো ফিল আপ কৰিছে হিয়তে ফর্মটো ফিল আপ কৰি নামবিলাক সিলেক্ট কৰিছে হিয়তে আমি তো অকলে একো কৰা নাই সবক কেনেকা দি তো ৰাজ্য অফিসে কৰিছে আপুনি ধনী দুখীয়া সোৱালে ধনী মানে তেনেকুৱা পাৱাৰ সঁচাকে আপুনি যেটো কৈছে ঠিক আছে কিন্তু মোৰ তো তেনেকুৱা পাৱাৰ নাই যে মই অকলে এইবিলাক মানে মই কাউন্টাবিলিটি কোন হয় হেড নি ফৰ্ম আপোনাৰ হাতত আছিল মোৰ শুনক মণ্ডল অফিসত গৈছো মণ্ডল অফিসৰ পৰা মই ফৰ্ম দিছে ফর্ম দিয়ার পিছত তাক মাতিছো প্রেসিডেন্টক মাতিছো প্রেসিডেন্ট একদিন যোৱা নাই সেইকাৰণে মিটিংটো হোৱা নাই তাৰ পাছত দিনা পুলিন খুৰাৰ ঘৰত বহিলো বহাৰ পিছত সবে বহি ডিসকাস কৰি মানে এইটো ফর্মটো লগে লিখা হৈছে সব আছিলে Arunodoi scheme laki kavi pin kiduk mate choklem thekhe hemipi atuma phans isi kera ponji aphan basi non konthia barialong abangki bangin ko atuma phan Arunodoi pipon long laki choklem thekhe atuma phansi pipon lo puta dasa hin pen ningje ponthu জমা দিলো আর মই অকলে যে 3 ঘন্টা কিছু তালুকাটো যদি বলাব পাৰে তাহলে মই কি কৰিব লাগে ৰাইজে বুজিব আৰু মইতো এত ৰাখা নাই সব যেবিলাক মানুহ আছে সবেই এইবিলাক সব আছে আৰু আছে সবেই মিলি বহি এটো
মানে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু এইজন মানুহক দিব লাগে ফুলনি পেন দিৰজুনা ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ লাখাইংগৰ ফনিলিপ কনস্টিটুৱেন্সি के पालो लॉ एंड ऑर्डर फेरांके क्लेमबांग एसजीबी जीबी राजसाई क्लेमबांग फुआतुम चिंगरुम सी निंका नि सेकपेन इफोंग का चिंगरुम अमाई चोकीहोला पुलिस स्टेशन अलोंग पमान पॉन चोकीहोला पुलिस स्टेशन ओसी जुगेश चंद्रा देका लपेन स्टाफ अतुमा हिन पेन पटेरपी पॉन सिकेदाम तांग आरकोई नि फाइ के थोमानी गांग साम पोर फाइ ट्रॉक्से अपोर पेन निलिप आहावारा लोंग के दो पेन नांगन के थे किदिंग अतुम पेन दांगलोक रोंगासार एसजीबी राधा साइक्लेम बांग फुला पेन निलिप प्रेस क्लब अतुम पेन चिलांगसी इसी माय पादुपोन बांगसो कचिंग वाया माय लोंग निलिप आहावारा लोंग काइकेता कहिनो मोंगवे के जाबजे देजी लपेन रादो आना तुम से तामी नोंगनो के वानवे देजी अफान कबोर इपोन लपेन ओवे किमिया तुम राकियो हरमु किरिम पेन किसुंग के फोपेन कचपा जोग जी अबिदी पेन दांगलोक आर्टा की जुमारी सो तुम हर कांगरी पेन बाइक के वे के पछात लपुसोना साइ पेन कांग तोनपोन थेगजी अफान ओसी पेन थानपोन चोकीहोला पुलिस स्टेशन ओसी जुगेश चंद्रा देका पेन लपेन स्टाफ अतुमहिन पेन माइजुदे पेन निंकारंग चिपी पनरिंती लबांगसो हो चोकीहोला पुलिस स्टेशन चेयरमैन इलिसन तिमुंग नीली प्रेस क्लब माइफु सैमसन इंटी पोंगचोन बांग संजीत क्रो देविन सनबे सैमसन नायक कोयलामाटी एरिया एसजीबी लॉरेंस टेरन एसजीबी वेल्सन क्रो लपेन पिनांगा नातुम चेटोंगदुन रिंटी लपुसन लोंगरी आर लोके मिसेंजी अफान बीडी सोरे कचे पाचोय जी अफान ओसी हिन पेन के फापन ठेका पुथाक कचे टोंगदुन आरादा तुम पेन ओसी अफान काचुरो पजिरपन चोकीहोला पेन संजीत क्रो लपेन कोयलामाटी पेन सैमसन इंटी कार्बी आंगलंग लाइव तंगते पिनी कार्बी प्राइम टाइम बेरटा के लपानसी कांग तोनपनिकलो